Recite mi samo, gospodine Blaževiću, koja je razlika između reprezentacije koju sada vodite Bosne i Hercegovine sada i prije recimo 2 mjeseca kad ste preuzeli? Pa ja mislim da je reprezentacija ista. Ali... Pardon, pred 6 mjeseci kad ste preuzeli, tako negdje. Da, mislim... Prekoliko ste preuzeli točno? Da, upravo 6 mjeseci, dobro ste rekli. Ona je ista s tim što je se promijenio duh. Promijenio se... Koja je razlika od pred 6 mjeseci i sada kad ste preuzeli reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Pa razlika znači, je... koja bi bila razlika između reprezentacije Bosne i Hercegovine i sada kad ste preuzeli? Znači, preuzeli ste pred 6 mjeseci. Da, čujte, razlika je u činjenici da ste uveli neke nove igrače ovako i tako. Uveo sam nove igrače, ali nadam se... Mislite li da isto tako da li ti igrači su isto tako respektabilni što se svega tiče ovako? Pa oni su u svakom slučaju značajni igrači, jer da to nisu, ne bi... Igraju u velikim klubovima isto. Da, i ne bi mogli biti reprezentativci, to je evidentno. Koja je razlika između Bosne i Hercegovine sada i pred negdje kad ste preuzeli? Koja je očita razlika, onako najočitija, onako koja bi se mogla prezentirati ovako po vama? Razlika je u jednoj organizaciji, u jednoj... Znači, koja bi bila prvenstveno razlika koju vi vidite i uočavate kao čelni čovjek, kojeg očito poštuje cijela Bosna i Hercegovina, Hrvatska i boga mi Europa i svijet. Znači, pričamo o toj razlici koja bi bila, znači, do trčanja, do novih igrača, do znači stožer i tako da uglavnom koja bi bila najveća značajka ovako, tako da, znači, od onog dana kad ste preuzeli reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pa razlika je evidentna, htjeli mi to ili ne.